Ekitabo kya Zaaburi eshura 135 okuhimbisa Mukama ahabwa obukuru bwe. Haleluya! Muhimbise izina rya Mukama, imwe abiru ba Mukama mumuhimbise. Imwe abemerera omu nju ya Mukama, omu bikaaru by'enju ya Mukama witu. Haleluya! Ahakuba ni murungi, mweshongore eby'okuhimbisa izina rye ahakuba nirishemeza. Ahabw'okuba Mukama aketoranira Yakobo na Isirayiri okuba owe wenka. Nimanya ngu Mukama ni mukuru kandi Mukama witu nakira ba ruhanga boona. Eki Mukama akunda kyona akikora omu iguru n'omunsi n'omu nyanja n'omu myanya yoona eyahari okuzimu. Niwe ayimusya ebicu aha mbaju zoona ez'ensi, akareeta emirabyo ahabw'enjura, akashohoza omuyaga okuruga omu mabiikiro ge. Niwe yatiira emizigijo ya Misiri ey'abantu n'ey'enyamiishwa, akareeta obumanyiso n'eby'okutangaaza omuri iwe, Misiri, ahari Farawo n'abiiru be boona. Akateera amahanga mingi yiita abagabe b'amaani, Sihooni omugabe w'Abamori na Ogi omugabe wa Bashani n'amahanga goona aga Kanani, kandi yagaba ensi yaabo kuba obuhunguzi bwa Isirayiri abantu be. Izina ryawe, Ai Mukama, rigumaho ebiro byona, kandi ab'obusinge bwona baryaguma bakwijukye. Ahakuba Mukama aryacwera abantu b'orubanja, agirira abiiru b'embabazi. Okw'ebishushani ebirikuramibwa bitiine mugasho. Ebishushani by'amahanga ebirikuramibwa n'efeeza n'ezaabu ebikozirwe emikono y'abantu, bigira eminwa kwonka tibigamba, bigira amaisho tibireeba, bigira amatu tibihurira, kandi tibigira mwisyo omu kanwa kaabyo. Ababikora baryashusha nkabyo, kandi n'omuntu weena obyesiga. Iwe nju ya Isirayiri, siima Mukama. Iwe nju ya Alooni, siima Mukama. Iwe nju ya Leevi, siima Mukama. Nimwe abarikutiina Mukama, mumusiime. Mukama otuura omuri Yerusaalemu, ahimbisizibwe omuri Sayuuni. Haleluya!